Okay guys, Assalamualaikum. Saya Eddie. Biasa you guys tengok AGH 30. Testing. Hari ni Bellfire ANH20 datang daripada Johor Bahru. Okay. Pada mulanya dia cakap dengan saya, kereta ni memang rasa berbuai. Sebab yelah, Bellfire memang isu dia berbuai. Jadi bila berbuai tu memang rasa tak sedap awak. So bila datang saya masuk kat tester mesin, you guys boleh nampak bacaan dia yang tinggi sampai 30 lebih yang belakang, yang depan 20 lebih. Jadi bila keadaan macam tu memang you guys tak akan rasa comfort. So kita buka absorber tu memang lembut, tekan pun senang. Jadi kita adakan ready stock. Sebelum kita pasang kita tekan dulu. Testing. Macam mana compression and rebound secara manual memang keras lepas buat. So untuk confirmkan lagi kita pasang. Lepas pasang masuk tester mesin, you guys boleh tengok semuanya di bawah 20. Okay, so itulah dia result yang saya dapat tunjukkan untuk Bellfire ANH20. So kepada you guys kat luar sana yang guna 10, 20, 30 ada masalah berbuai, jangan risau, masuk dekat link bio saya ataupun bawahnya ada nombor saya, Roger saya tu. InsyaAllah dia settlekan. Okay, so yang paling penting guys, kita kekalkan original absorber. So insyaAllah jumpa lagi dalam video seterusnya. Right bow tu, whack the corner. Bye.